ko ya le yere kanyinin kaliye ciiden ka sira senema min fuleni ne nona tabe ni jiya dunke barnama illa ma rahim rabbi fo kelen arjanna doni de mandanye wa ube mundo ciiden de ya fo ka kura ko badali islam qariba fasayaudu qariba fatuba li qurabai akunni islamiyat damina na tungaran ke yadela adun ka ka toko ka jugu kacha mimbu kontrola kacha kele baka kacha damina na wuce de la makka adamina na ciden kelena kana fulala kana sabala dondo la doye ciden nyinin kana na la makka akoy be ka ciden ya min kateni min nana eni jomba ka mugo faralen bi kan ni nawa ko horon kele ni jon kele وياسر بكر الصديق عن بلال أكون إسلاميات دامنا جماعة كدو بيا جوكوي فنغتولا ولا فلندو دمي بغتولا على كو أكو دامنا نوچكو دلا أكو إسلاميين بالله بوچكو كلين دلا الشيخ عبد الله بن باز أنا حديث سره بغو كم الشيخ صالح فوزان فوزان يقولون وكو إسلاميات كنفلو تماران كيا ana laba tungarankeya kelewunte silamiya kunfolo tungarankeya silamaw yere de kaddo kafiri de tunkacha me silamiya laban tungarankeya silama kacha de metiya tigi de kaddo shaw salifu fajani yode ko al mutadayyinuna kathiru ولكن الذي على الدين الحق قليل من بعد جنبك الدين ما او كاتشade من بالدين تشيا كو de kadro awa silamiya fulo de kono sisa silama be komi nyama de dugu koloka tawhid tigi min yetiya tiguye hal sunnul jamaa la man haji salafus salih o kadro bul khaymu bo fo ka kitabu kono ako silamau kafiru chela tungaranke udelo mu'minu fana silamau to chela tungaranke udelo mu'minu fana yechinya indo mu'minu to chela tungaranke udelo mu'minu fana yechinya indo kabarake nae ka woleli ke katama ulu fana de ye tungaranke nin to be chela kateme beka bungai mo kuma ya fam silamau kafiru chela tungaranke mu'minu silamau chela tungaranke mu'minu fana be chinya mu'minu fana be chinya indo mu'minu to chola tungaranke mu'minu fana be chinya indo mu'minu to chela kasage ka wolili ke katama kamugo nyamaria kamugo fatanya o fana kato katime fembeka donc ambe ala de deli nyakanu baga tawhid kanu baga sunna kanu baga u dogo yara chogo ala kam faroka cide nyofo aku yushi kwanta dalikum al umam kama tadali akalatu ila qasaatiha aku akateli jiya mantom be kanyogo ngole aw silamo kama kaw dugoya kaw kele kaka jamano boshawla kaka dugu boshawla komi dumuni kelaw be nyogo wole kanu ka dumuni minana ka dumuni du ka bo akono قالوا من قلة يا رسول الله يومئذ قال بل أنتم كثيرون ولكنكم قساء كقساء السيل ولا ينزعن في قلوب عدوك المهابة منكم ولا يغذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن قالوا حب الدنيا وكراهية الموت أقوى الدعاء كتشاد ما كتشايا بكم جينيما ube ji kanka silamau ka siranya mimbe jugu dusukuna ala baw ka siranya foshi ka bo jugu dusukun kono ka wahana filaw dusukun kono uko wahana munye ako jinya kanu ka saya ko ane ka jinya kanu
ode be silamaw soro awa silamaw jinya kanu de bula munye hari salafiya cinya munye sunna cinya sunna karamo chaman ko jinya kanu de sunna karamo chaman sirana hari kasonye janko saya har mugo ka to cinya mugo ka jalagili mugo ka to cinya karamo yire sirano ko kaso mana kumala kifa mana kumala ciden ko de bina usoro hubbu dunya wa karahiyatul maut abeke jinya kanu bagade abe sayako ode be ake nyama ye jinya bebe nyongo wole au kama donc cide nyon fo tuguni ako kullu ummati dukhulul jannati illa man aba qila man yaba ya rasulullah qala man atani dakhala al janna wa man asani faqad aba ni mugo muhammadu sunnala ibanna arjanna doni de make ibe arjanna fo itala mi ati dusukun kono uga fo sadda wa itala ko be sira tasuma ne binyere nyine jahannaba mi ati dusukun kono ciiden ko ne kam man tombe be do arjanna kono fo ni min banna e uko jombe ba arjanna doni ma ciiden ko ni mugo tuguran ne ko ibe do arjanna me mugo yenne soso e rede banna arjanna doni ma donc mugo man ni sunna sinema nyini ka do akono ibe arjanna ko min fo arjanna kanu fu dala chogo ibe tasuma sirani fu dala chogo andalen tala e rede tar janna do ni fe abi dale la ti duskun kono ni arjanna do ni bila ibe tugu ciden ko ne sallallahu alaihi wasallam ni be sira cide ibe sira jahannaba nye ibe tugu ciden ko ne men niya e ba ke ka ciden soso jahannaba do inde kariye iba fo dade la ko cedo jahannaba ko te jahannaba fe me wode bi dusukun kono ala kan kisi kantanga kan ke ciden ka sunna tugu bagay mo woro fana be se ka fo ko sunna an ka fo togo wore la mo ka se ka fabu imamu ram malik ko hali sunna laysa lahum ismu illa sunna ako sunna mo to goti la no sunna te de min be sunna nyine ka famu sunna inde nyine ka famu sunna e ciden ka tabolo de anaka sebo ani tabi ulu ye ala bato ke chogomi dusuna siri munun tumbu bula gida munun tumbu bolo bato chogo munun tumbu bolo uye dina mina chogomi na ni mo min kombe dina mina o chogo la ide be sunnaka ninde togo sunna ninde togo ko aslamiya ni ya hari bahari ko al islam huwa sunnatu wa sunnatu huwa al islam akambe islam sugu dumama sebo tabi na tumbe silamiya sugu minka ni mo min bo kay be sunna lage ni mo min bo silamiya modeli ke i sunna mo de he me anka ji an laba ka silamiya indu mbe salli mbe do misiri kono mbe bo tanatenna aqida umani ibe korna filula ibe musrikiya la ibe morila tala ibe kaburu jala ibe dafalen ko ye kantigeli be ke kaburu ye ko ye sunna mo eni sunna be komi jega jalani baji ini sunna to foila ko silamat bete sunna yewa sebo ka silamiya ye sunna de tabi ne ka silamiya ye sunna de tabi ne ka silamiya sugu ye sunna de me ne ka silamiya modeli wore de be bolo e yere tabolo do kriye yere ko nye karasalan kawde min be bla sunna ka mun be bla sunna ka ke sunna la donc ambe ala deli ala ka jamana dew ala ka beke ciden ka sunna ka mina rabbi ku ke sunna kanu bagay ku ke sunna nyaani ni baw ko ke sunna ka e pinyo fo sinya joli nko sunna inde be qur'ana kono sunna inde be risala kono sunna inde be laqdari kono sunna inde be sunna kitabula la yahillu lahu an yafala fila hatta ya'lama hukma la fihi wa yasal al ulama wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammad al qadariya ni defo akwa te daga silama ye ka penken nin dina kono foy kala ka kirido ala ni tala ka kirido minna wa yasal al ulama don ke bawo nyininka ni den ka bawo fona nyininka kana tugo don ke baga be ko de don ke baga bidiya mo be don ke baga shaytanu be doni ke baga woneli kelaw be jahannaba dinga dade la ci de nyere yo fo kana tugu doni ke baga be ko de o yaqtadi bil muttabina li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam
ni doni ke bawo nyininka doni ke baga munum be tugu muhammadu ka sunna ko tugu ulude ko ulude ka kuma mina ikatugu ko arisalatigi ko la yukmal qawlu al-iman illa بالنية ولا لقول والنية إلا بالعمل ولا قول والنية والعمل إلا بموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلتك كن يلي من يكما فوجالا إنك لا إله إلا الله محمد رسول الله أكون ننتي وصفولو فوكا سورة بيدسكم كنو لمن يكما فوراني نيني أبيدسكم كنو أمدا فده فوكا سورة سوفيو كبارك sufeu ka barake uko ciden ko min ka ke akake uko ciden ko min ka toya ka toy sufeu ka barake awa akul liman yakuma foran nenka abi diskun kono barakera ni saba madafa folode fo aka be ciden ka sunnama fo aka be ciden ka sunnama de ni ebe bara chogo ka ebe pato chogo ka ama be ciden ka sunnama eka la ilaha illallah min bidda biddu sukun kono iye bara min ke bara fu man addasa fi amrina haja ma laysa min fa huwa raddu qiyama ika bara be monto ka sagima saratiye fo ka be ciden ka sunnama risala kulonje de ni fo ciden fana ko chogo di dondo la ko seba ma hadisa salen kono innahu man ya'isu minkum fa sayara ikhtilafan kaseera ciren to ko dogolendo me ciren tigi ala be ko dogolendo aya la dunya awa ko sebo ma ni mo gombe nye sejan suru awla ibena fon ko nyonya chaman de yen dina kono anye tijaniya ye anye qadiriya ude anye jahmiya ude anye mu'tazila ude anye shiya ude anye rafida ude abena fon ko nyonya chaman de yen dina kono wa alaikum bi sunnati إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليه بالنواجذ جي بالله هلا منا مري بالله هلا منا شيء نيادو أبنا على يلا الدنيا أيا فو سيبو كوني ماي ميانا ناي أي بودا كميني نستمع على ما أنتفقنا عليه ونؤجر بعضنا بعد على ما اختلفنا فيه ورفورا أم بنا منا أنك فرنيونك أن سيرك بمنا أنك فرنيونك أولا أن ينيون سوسمين أنك وجرا دي نيوما أمنون بفوق رمغو بولو كرفي سيري نيو دفوا أكوني فنكو نيونا دونا دينا لا سوسولي تايرا دينا لا وعليكم بسنتي مباوما نكا سنة ayne ka sunna de nyini aka ken ka sunna ka wakati teriga fulana aya bila taburo fulana aya bila grupu fulana aya bila wa alaikum bi sunnati abeka fora nyogon kan ka sunna de la wa sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'd me eska ne kiden ko sunnatul khulafa ar-rashidin khulafa ar-rashidin ube kiden ka sunna bila damana sunna de bu bolo ay ayira la de nebe min ka de khulafa ar-rashidin nu toje ulu tabode ka aka kauka mo kunna dum mo kandalew cide ma to la de ama to ala kwaye ka sunna mina ani kula fara shina ka sunna ye mun faraka wa addu ale bin nawajid parce que cide mbado odo ni mo min ko cide ka sunna ni mo min ko kula fara shina ka sunna sama baga de bila ka sama ka boy bolo mo de be soro mundu asama sama ka boy bolo ki la gosi ki ke dictateur kike hikmatu mu'minna kike mu'min makala kike mu'min diplôme tablo kike moy ko sahada tablo kike moy ko atarabu kamme sama bagaw de be sura la ko ba sama ka boy bolo ki soso ki fonko nyonya o de akwa ya faraka addu ni yaye ko femmina ni takaduruye do de bake ka purti ka boy bolo do de bake ka sama amina ko suba kanat Allah tilayilare الدول بالنواجذ كسنة كل فارس كسنة أيام من نيونده سما بغايا سما تشوكو فرتي بغايا فرتي أقول تشوكو كنا تلا ولده أكتوناي
akamina fura di fulen ni so soli min be dinya kono nyogon fonko jone min be jamana kono boda fule fura fule kiden yen ninde ka furai an kan dade nyogon na an kan makko nyogonya an kan nyogon sapute sa an silama dama an ka kiden nyode fawye ko sunna inde kata ani kalfana ni ka sunna bagali nana aqu iyyakum muhaddasatul umur fa inna kull muhdathatu bid'ah wa kull bid'atu dalala wa kull dalalatin fi an-nar aqu waqati fanan bawma bagali min ba addi awma aya yire ko sa waqati ko kurawma de a waqati ni fonko nyonya cha yara dinala ko be ni ko kura de do ate qur'ana kono hadisa te sebo ka kuma te ka ke walete tabino ka kuma te ka ke walete tabino ka kuma te mino ka ke walete aya yire ko sama de muhaddasatul umur a wagati ko ye ko kura de dina ko ni de do ni ko kura de aya yire ko sama akana girala yire de ko kura be bidia be fili be tasuma de ko fili be tasuma de ko sunna fora ya ubama fo kire de ko mana rakiban sunnati falaysa minni akoni mo banane ka sunna mai tindoye awa imamuna maliki ko as-sunnatu ka safinatin nuh man dagala fiha an-najwa man taghallafa ni halaka ha ko mo min te sunna mo ba fu ko te islam maliki ko ako kire ka sunna imbe ko min nuhu kulu tuma me jiwoyo nana sambe jijigi dugukolo be jipoyi ako munun do na nuhu ka kuluna wakati ukishira mogo maddo nuhu ka kulula be tora jila ako sunna imbo chokode la ni mogo min do na ciden ka sunna kono maliki ko ikishira de me ni ma do ciden ka sunna kono ko ibe halaki amana bun hanbali ko man mata ala al-islam wa sunnati mata ala al-khayr ko sunna ko kurai ayimmatul arba'u de fule ka sunna fo ahmad bule amre ko ni mu'min sara silamiye ni sunna kay sara heraka me ni ma sara sa silamiye ni sunna ka silama sempulu isaroka ima sa sunna ka isara ko jugo bela man mata la sunnati man mata la islam wa sunna mata la khair imamuna shafi'i fanako wa ajmal muslimuna على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهل له أن يداها لقول أهل كاين من كان إمامنا الشافعي يقول أكو سلاما ببناكا سلاما ودما سيبون تابينو أكو ببناكا كم مغو ni ciden ka sunna bangiriya ko dola ka funnin da ciden ka tabolo ni da ke ciden ka sunna ko ati daga ye ko toye mo shika kuma kama atigi kera mo sugu o tigi kera mo sugu ye ciden ka sunna bangira minna ko ninde ciden ka tabolo ninde ciden ka sunna ate daga ye ko toye mo shika kuma kama Abu Hanifa ko haram ala man la ya'rifu dalilan an yufta bi kalamina Abu Hanifa ko haramu yara mo bolo aw majahabi tigun nanye kuma min fonye ke wale min ke ni man ka della boyoro do qur'ana ni sunna la haramu yare ka tanka kuma la kare amana bun hanbal ko tuguni ako man radda hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa la safa halakati ako mo ciden ka hadisa sahalen nana ema ko hadisa de fulen yana saha ko nin ko in ka fote aka kete eye ciden ka ta sagalen sagi ima barake nay akoy be halaki tinti dala halaki tinti ibo dala ciden ka disa saletele ni ya sagi fa huwa la safa halakati ibe halaki tinti dala awa ciden fana ko duwatu wala abwabi jahannama man ajabahum ilayhi qajafuhu fiha qalu صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا
ciden ko duwato ala abwabi jahannama ko jiyan laba wolele kela ubena ube jahannama dinga dadila ube mo wole kata min na yu jabi doro bi fili jahannama ko sebo ko cide ni wolele kela munu be jahannama dinga dala o man kutanye ke ako mo wore utew hunu min jilidatina anyo na hada madawunde do wa yatakallamuna bi alsinatina ambe kuma chogo mi ube kuma nan nende baluma mo be wolele ke kata tawhid tanaya tawhid tanama do wata la buwa bi jahannam mo be wolele ke kata sunna tanama jiren ka sunna in tanama do wata la buwa bi jahannama mo be te wolele ke kata salafiya tanama do wata la buwa bi jahannama mo be wolele ke muso ka hijabu bila do wata la buwa bi jahannama mo be wolele ke ko jamana laisede demokrati do wata la buwa bi jahannama mogo be hijibiya la anka fara nyogon kate anka makku nyogona tawhidi foli ban farade sunna foli ban farade waye ko gelen tigiyade du wato wala buwabi jahannama man ajabahum qajafuhu fiha ala kan kisu toroma kambila sinna sinemainka kanyana mayaka kan fatwaka ala man haji salafu salih subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk